Dua tiga jalan belok. Aing ngiluan goblok. Ih Jarot cepak gulu mana teu ulang ngomong kasar cina pamali bisi bisulan. Lain bisulan ai sia saeb ket bisa asup neraka. Hah? Iya ke? Korang lagi main apa tuh? Mobile Legend ke? Aku juga punya lah. Nah, apa naonnya taep? Apa kentang mau kuatan Jarot tadi sia ker ngabeledug sia. Bae cup cina jadi tank. Cuman, Nyaip cek aing ketong diajakan nyawa pe kentang beban. Report teh panjing report ah. lah, apa hal lah macam ni? Korang paham tak? Hah? Kudu dicas heula cenah Rot. Iya ke? Alah, padahal aku masih namain lah.